Hama rero Kevin. Burya kuva aho nkuzaniye ngaha hantu ni hashasha kandi vraiment nibaze yuko abakiriya baro abakiriya vraiment je ndabona baraza kweri kubwishi huko. Okay. Hama kubera kutambwira ibintu bishobora kuba biburanye nk'akagende nde kuza kubikubwira. Ahubwo nari mu kugutelefona. Kubera yuko umuceri barawuta ahantu be nibiharage. Nari mu kugutelefona kugira ngo duce kubirangura. Sawa uco mbwira ibindi byose bibekenewe ndazi ko utari uwo muceri wonyene ukenewe. Uzuragenda kubirangura hama umedeve. Sawa nta kibazo nzuza ndabirangura nzuza ndaguha devis cyo nakoresheje cyose. Kandi naribagira ijya mukozi wawe yaraje gutora amahera ngaha ambwira yuko agiye gukoresha telefone kamufari. Bamukozi waje bamuhera. Yego. Yaravugana cyane. Ntaco ndaza kumenya ingene tuvyivuganira n'ingenzo ya mukata. Sawa. Hagiye yarantinye kuza kubimbwira. Babone telefone keleza cyane sana hano cyane shura hari ibintu gira bikambabaza n'ukuri nk'ubu sheri raba ndatashe muhira ntashe mu kuzimu sheri iyo turi kumwe nawe numva ndi mu munezero sheri kubera udashobora kunyumva sheri kubera ko udashaka kuba umuhungu uri sheri ntubona ubuzima mbayemo vrema sheri uba umuhungu uri sheri basi ndagusabye sheri biranashisha Beshe kweli kurihutisha ibintu muri iki gihe turimo we ntaco uri kurabona nikiye kintu cyo kunezera uretse ibintu byo kubakana muri iki gihe nikiye kintu cyo kunezera je no gukorera mu buzima bwawe ibintu byo kwihuta kubakana abantu bihagarika sheri je ntandi nyine yatarukubaka sheri amahera turayafise njya amahera imodoka irari sheri nukuri je nabyo nshaka Jana njogu umuntu turagira ni bineze ushaka kubaka sheri nibyo nshaka no kuba sheri urabona muri bane ko amazi sibyo kandi ndazi biragoye gushika iwanyu reka nze mpange papa azavugane na mama wanjye barabikomeye muri mwana sibyo sheri neza
Kama utuje hariya ubwiye. Ndabona isawa nanjye ntenge ndahiyoje ku kazi. Je nje hiyoje ku kazi. Ariko urabona nta mwanya afise ngiye ku kazi ndibaza uraza ahantu Sashi. Charji bitabaza. ariko urabona yuko je ngiye ku kazi nacererewe deja urabona uyu mwanya vyokunda uzoraba nko muri weekend usimbe uze tukiganire ko ico kibazo ufise kuko urabona ubu ngiye ku kazi nizeye yuko tuzosubira Amena nje gutora indagara rote oya ramperaniye sinzi kubyibuka ramperaniye nawe cyo bifate ubwo yongera kandi ko kunywa oya sishobora kuguhereza ideni wo musore woko kuje ngaho kanura nk'umenga byari waraje mburi sabuni none sishiye none kukanura kumenga ngo choko nawe ukeneye shakirenga Ewe nteri nkuru uri kuraresha amabuja wawe urumva rero hari telefone n'ubu mabuja wawe uzoca umutera indu reka giteye inda mabuja wawe urikira mushenga mabuja urikira Mungu kwa imbaraga sinari gusuma avuze ngo cumura gasho agasho nagasho isho rona ajya mabuja wamuteye uzopfurya inda na esha ukeneye ikindi kintu ivoka nanga arakora ivoka icyo icyo ni milisenga harabura uravuze izo tomate nibaje kurango samaya ndani bwaho wapfuwe kumva mbuchoko none samaya waje none waje waje choko none ndimwe waje musore yitondere murabona wanaheneye murabona warasinyo ibyo birakuraba ndayiho no mitafari urakaho mu butaka waje neza umuhungu nyagunguruka none mu mapa y'ibigogo aruraka kukuta umushatsi n'inkoko babagiye mu kabare by'utangi itukura wakenanya kumeruruka tumuntu none kuko ubw'umuza kubucokorera ngaho kandi rero mwebwe abakozi mwebwe abayaya nimwe abantu mwicira hejuru reka tuze twinywere oya manzi mpereza amahera yako ryari waraje ngaha umvuga ngo tora banga rimwe tora iyi kuriha uvuga ngo tora mabuja sirakubwiye ndihare Ndakugambira ndakugambira abajyanye nimwe mwishira hejuru mutero uhagurukaho wamye abakiriya banje bicara aha cyangwa kuramira kuko kuba jemye sensa unyicira ngaha
none wagomba kagurwa amenyo gizi yatongo ryaso wase naho umeraniye igihumbi bakugarura mungu ntumarire igihumbi usenge kaduzendiyo yorisho ryawe waje kugura nivoka bozopukenye naco cokugira wimarira wewe nyakwicwa n'umuniho ibiho warindondeye wakutoye uzotukamuyewe uragakubitwa n'inkuru washanere yakumera urugatikunyo watumwereko amaso memwe n'inyenzi zagonganye n'imisozi uwo mukobwa we kuba muhemuriwe ubusa bubi uragakubitwa n'inkuba washanere wangumba y'umuhungu nyagunguru kamenyera agapfupfutse umushatsi n'inkoko babaje mukabarebe usanga itukura kunyo ninyo w'umuzungu urakamusigamu uhure naco vyadusheta amenyo kubuye biva mu gitondo utika oya wateguye komedi n'ishuri urasama cawo ibintu vyapfuye koso nabaraka ko ndi munyakirundo ni sawa shareka Kuruko uravuga cyane nibi. reka nikuri umwaka wambuye n'umuntu arampeneye yaka ushaka iki Bari bamugenze ugura irengarenga. irengarenga Namera bampaye. uje gutora igeni ukuri ubumaraya ku bicuruzwa byanje niba ari Nene bati. Umwanzuro bati naho yagushorera nga. none yamaze gushorera ngaho tuzana ubumaraya ku bintu cyawe wa mukobwa we nahomvye mombetswe na mwebwe Nene bati kenyitwe twanye tuza gushorera nga hano. umviriza ntumucareko hano gufata ku ngufu nkagutenda nkawugira no gutenda nkawugira muri Kongo kuva wa mukobwa we ugasanga rero waje kuncokorera aha jewe nakwereka ko ndi munyabukeye Zigenda musonira ngarenga gusa mpanigi. genda rero kanya ku mubyeyi ko nakwimye genda ko wafundi ndakubayira umutwe ndakuza kimbira Nene bati ndakuza kimbira Nene bati twireko busari kuko ufise irengarenga kwera. umviriza genda mubwire nyoko wawe genda mubwire ati nyoko wawe amahera wamuhaye ntakwiranye n'ikiro cy'ibiharage watoye wabyumvira genda umwana Urakoze. uragakorerwa inkono amazi ashushe mama shiribe we mwarama zandagara zacho za shauri yake unajiwa atakasi kabisa. Nene bisa gutanga. Aho urarengeje kabisa akabisiga. Sikosa neza rwose. Nene biri ko bisa amafaranga menshi cyane bisabye rakiye. Bazi nanje sinikoroga bisa kandi nzovuga kuko ndakubuze
Sinusubira kubaho neza. Urazi yuko ndakwitangira je muri byose. Ndabyo ndabizi. N'inzara urabona zisigaye zisa neza. Amera natanze. Nta na kimwe nzoyakurira. Kubitanze. Amabenda gufite surprise. Ngiye no. Ushobora gutambuza cyane. Biswi. Nta kindi kintu wumva uvuga atari biswi. Kubara cyane umuntu. Tumbuze ikindi rero. Acho no munyafilm ahubwo uwo kimbwiye. Amabenda twari kibisyo mbona gikomeye sinzi gusa. Nucuma ndi uraziryoye bazafashije. Ikintu ngira ngo sinzi kironka abakekuje. Bakibaba. Iyo zisinda byo ngako sinzi ngira ngo uraza no kunterura. Bati tugenda biko. Ose? Amabenda. Mani yarateyeka. Arizi makuru. Ziriko mu bice bidasanzwe. Sinzi aho nshobora kuziraba. Singasiraba. Iyo nyamba ariyo surprise wabuje kumbwira. Sohokana nayo. Sindiko ndabutahuye mvuze ngo ngiki? Sohoka kandi usohokane n'ibyaha. Amanda kubaza. Umunsi nje nawe turyamana. Ko tugeze ngira ngo sohoke. Cyo kintu cyo kumvira ngo sohoke. Ntigikunda. Kirura! Hey, Sunday boss! Ngomweleje. Hey boss nakitse. Hama, sorera iki gikobwa. Okay. Bene n'umusi byagenze gute ko mbona ariko rero nari nimereye ndakwakira umunsi dushikira muri shamu tukaruhuka none umunsi byagenze gute mbona nyine sheri nasanze byabaye saa kumi n'umunsi nyine nasanze tukwicara ngaha hanze kugira dufate akayaga n'umunsi ntabwo nasa niko twica hariya vraiment uno munsi usa neza cyane neza cyane mwakoze masigo umusore wese ukubona yaca kwifuza azava ku ntarashi ariko sheri kugira ngo ntiyabyumvise abana bagize ariko kandi gushika mu rugo nari ndagufite aga surprise mu
ntacyo nta kibazo nyine nanjye ndashaka n'umubyeyi ikiyago cyose twagenderaga canke ntibakoneranije ko canke baronse akandi gasore gajuje kazanye diaspora kazanye amadolari wapi ntagahari kweri ntawe wabonye umenga kubera mba muri aka kazi gaciriritse k'amahera make nta kuntu none twogenda ugatora ako gasiripurize nkaca ndaguherekeza urabona n'amasaha aragiye ndagiye nzogera ako kagana ko kamezi Okay, amanani byanyura gukora karaza gutahura. Next even from the kandi utuvuga mugira ahije uri kuravuga uri mukuri sindikunda kubesha okay jewe ndumva ivyo ari nkamwe twobivugana ko byo twara umwanya muremure kubw'ivyo rero twava tujya mu byo guharira uzondondera tubiganire ko neza ndumva n'ikibazo kigoye kandi gikeneye gutoreka umuntu sawa Wejera kunsigi ikintu ugomba rero byinshi byane twari twarariya iraho mucyafuna urashobora kuzana amitsanganya aha nana handi batari bisafu wazari byakoze uriko zaraburo shibaje twaroga bazokora ko mufti wage ese kakuringe so bamwe batuna kuri zigene tumeze wabo zinga na musenzi abona abakiriya bako sa eda hamadani jewe ikintu nyene gitumye ndaguhagarika ngasi kindi burya nakubonye nyene inge musa nabona nyene agasura ni keza ewa ugati nyene hanyene nawe gushyira mu rukundo nyene mbona umengo byombe sinzi ko binyemereye nyene ntawe nyene tubigenza wapi je nanjye urukundo kweri muri no minsi ntabwo ndashaka ntaruhetse ariko si byiza vrema abakobwa namwe muri abana bato basi wombwira impamvu ituma utari kurahura byemeye udasubira udashaka gukura wapi gukunda nyine byarambabaje impamvu ntifuza kongera gukunda basi ndakwinginze fumumbwira basi akantu basi muri aka kanya no gukorera ku gihe byemeye kuko ndumva nenapfa ngaha anye utanyemereye ndaza gushobora kugira isanganya by'ibarabara wapi nabikubwiye ko nakunda nyine niyo mpamvu nyine nabyanze sawa nta kibazo ariko gusa wibuke naho uze kugenda wiyumvira yuko je nagukunze hari igihe usanga turasubiye guhura n'ubundi munsi asanga wabinyemerera sawa kuba mutabishobora kubinyemerera ukunyene ndamuza binyemerera hanyuma sawa usigara